keladan lese kano ka jembam sungtu jemut akani ke isi te de nang ta ba lada ngima jengkersan kala la banwan ke governor surulang ni te ban menta kanwan suka amendment dia ke schedule ibu par khoi kita khmat ke ba lada ngimdan benta hak amendment menta yo parliament ki onra na menta te lada kawan ke governor surul mano ban pek bai ki interest jong kecai menri jongi khendau ka siap kreti ke dostor jongi kenum khata halor kita kinongrem ni sim bangi de ban ai jengkersan ba lada kiwan ra ek amendment hapo parliament ni ka schedule ni ne don banta ban ai jumut ya ke bangi so ya hap nin kersan ni ke bangi so ya hap nin persya jong i outgoing cm nomor kane ka ngila era lang na ka parti kamri ke bangarai mengamarwai ti hang ni ngathrai ka kies jong iba PNCM ke badai bat kedul post kala syai ba ba ka supreme court ko ong habadai bat ka KCDC kamot kamdan ka jinge dai hangne pachpo state hi kalong kumne ma ngi perkhat ya ka council shubo manta lada ngi mai jikersan kalawan ka governor rule hangne te ka khamba bang ini open sincere hi banlai na governor rule ne ka ba ni terima tingi la sim ga takarai ni ong ba kanum don kano ka banwan ra kum kata ka ba ya ka council jungi an one of governor rule halo kata kanong rem ni kersa